Strait of Hormuz cyangwa se umuyoboro wa Hormuz ni inzira y'ingenzi cyane yo mu nyanja ihuza Persian Gulf na Gulf of Oman kandi ifite uruhare rukomeye ku bukungu bw'isi. Niho haca hafi 1/5 cy'amavuta yose akoreshwa ku isi, bigatuma iba umuyoboro w'ingenzi ku bucuruzi mpuzamahanga. Kubera aka gaciro kayo, inyanja ihora iri mu bice byibandwaho cyane mu bibazo bya politiki n'intambara, cyane cyane mu makimbirane ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran ishaka gushyira igitutu ku bindi bihugu ishobora gukoresha inyanja nk'igikoresho cyo kubangamira ubwikorezi bw'amavuta, bigatera ihungabana rikomeye mu isi yose. Niyo mpamvu uyu muyoboro wa Hormuz utari gusa inzira y'amazi, ahubwo ari ahantu h'ingenzi cyane hafite imbaraga mu bukungu no muri politiki y'isi. Mu itangazo rye rya mbere nyuma yo gusimbura se ku butegetsi, Mojtaba Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, mu cyumweru gishize yavuze ko azakomeza gufunga ndetse no kubangamira umuyoboro wa Hormuz nubwo iyo nzira yamaze guhagarara hafi burundu mu bikorwa by'ubwikorezi. Ibi yabivuze ubwo Perezida wa Amerika Donald Trump yamuburiye ko azagaba ibitero bikomeye cyane yise urupfu, umuriro n'umujinya ukabije kuri Iran mu gihe yakomeza kubangamira itembera ry'amavuta. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel zatangira ibitero kuri Iran ku itariki ya 28 Gashyantare, intambara yakajije umurego cyane cyane mu gace ka Persian Gulf ndetse hafi y'umuhora wa Hormuz. Nibura amato arenga 15 atwara amavuta amaze guterwaho ibitero muri ako karere, bigatuma ubwikorezi bw'amavuta na gaze ku isi bihungabana bikomeye cyane. Ibi kandi byatumye inzira z'ubucuruzi z'ingenzi zigenda gahoro cyane ndetse bituma ibiciro by'amavuta ku isoko mpuzamahanga bizamuka cyane. Trump yasabye abo bafatanyije muri NATO kwifatanya n'Abanyamerika kugira ngo barinde inzira y'amato muri uyu muhora wa Hormuz, ariko ubwo busabe bwaherekejwe n'igitutu ndetse no kutabyemera ku bihugu binyamuryango. Mu gihe abayobozi b'isi bari mu biganiro ku ngamba zikurikiraho, dore ibyo ukwiriye kumenya ku muhora wa Hormuz: akamaro k'ingenzi kandi gafite ingaruka zikwira hose ndetse n'icyago ku bukungu bw'isi mu gihe inzira yahagarikwa igihe kirekire. Strait of Hormuz ni inzira y'ingenzi cyane yo mu nyanja ihuza Persian Gulf na Gulf of Oman, ikaba ari umwe mu mihora y'ingenzi ku isi yose. Ifite ubugari bugera kuri mayili 30, hafi ibirometero 50. Aho Iran iri mu majyaruguru naho Oman ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu bikaba mu majyepfo. Inyanja n'umuyoboro w'ingenzi cyane kuko hafi ya 1/5 cy'amavuta akoreshwa ku isi anyura mu mazi yayo, ndetse n'ibihugu bikomeye mu gukora amavuta na gaze nka Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi byose byohereza igice kinini cy'ibyo bikora binyuze muri uyu muyoboro ku mato manini. Uko uyu muhora wa Hormuz ufite agaciro gakomeye mu bucuruzi bw'isi, cyane cyane mu bijyanye n'iby'ingenzi nk'amavuta ndetse n'indi mitungo y'isi, bituma uba igikoresho gikomeye cya politiki Iran ishobora gukoresha mu biganiro n'ibindi bihugu mu gihe cy'izi ntambara n'akajagari mu karere. Umuhora wa Hormuz nturi mu maboko ya Iran ku buryo bwemewe n'amategeko. Amato yose ashaka kunyura muri uwo muhanda w'amazi agomba kwemererwa kubikora hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Ariko kubera ko Iran iri hafi cyane y'uyu muhanda, ifite ubushobozi budasanzwe bwo kugira ingaruka ikomeye ku buryo gukumira ibihanyura bishoboka cyane, kandi mu bihe bimwe ishobora guhagarika burundu icyo gikorwa mu buryo bufatika. Mu nkengero z'uyu muhora no hafi aho hari sitasiyo za peteroli za Iran ndetse n'iza Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Kohereza iyo peteroli biterwa n'uko uwo muhora uba ufunguye kandi ushobora kunyurwamo, kandi kongera ingufu kwa gisirikare kuri Iran muri ako karere bituma ubutegetsi bwabo bushobora kugira ububasha bukomeye ku muhora no kubyanyuramo byose, nk'uko Michael Stanton, umuyobozi w'ishami ry'amasomo ya gisirikare n'umutekano muri The Washington Institute for Near East Policy abivuga. Mu myaka myinshi ishize, Iran yubatse systeme nini cyane yo kubuza abandi kugera ku gace runaka, cyane cyane muri uyu muhora wa Hormuz. Izi systeme zirimo misile zishobora guhiga amato, imbunda ziri mu mazi, ubwato bwo munsi y'amazi, misile zishobora kurasa mu kirere zigamije indege n'amato, ndetse n'indege zitagira abapilote. Ibi bikoresho byose bigamije gutuma Iran ishobora kugira ububasha bukomeye ku muhora wa Hormuz, bigatuma ibihugu bishaka kunyura muri uwo muhanda bihura n'imbogamizi zikomeye mu gihe cy'amakimbirane cyangwa intambara. Uko Iran ikomeza kongera ingufu zayo mu gace, ni nako ishobora kugena igishobora kunyura mu nyanja no guhagarika ubwikorezi ku buryo butaziguye, bityo igatera impungenge ku bukungu n'umutekano mpuzamahanga. Mu gihe hari amakuru menshi atandukanye avuga ko Iran yatangiye gushyira imbunda z'amazi mu muhora,
Iran ubwayihakana imbaraga zashyizwe mu gukemura no kwirinda ibikuko bishobora gutera akaga ku nyanja zikomeye z'ubwikorezi. Abategetsi bo mu Bwongereza bavuze ko hari ibyuma byamaze gushyirwa muri ako karere kugira ngo bifashe mu gusuzuma no gukuraho imbunda z'amazi zishobora kuba zarashyizweho n'Uburusiya cyangwa Iran hagamijwe guhungabanya umutekano w'ubwikorezi bw'amavuta. Ibitekerezo byo gukoresha ibyo byuma ntibyakirwa nk'umuti wihuse kuko bidashobora gukuraho imbunda zose cyangwa ngo bitange umutekano mu buryo bwihuse. Kandi intumwa z'abasirikare ziracyatangaza ko gukuraho imbunda bisaba igihe, ubunararibonye ndetse n'ibikoresho byinshi. Niba koko imbunda z'amazi za Iran ziri muri uyu muhora wa Hormuz, ibi byaba ari indi mbogamizi ikomeye ku bwikorezi bw'amato. Nk'uko Jim Crane, umushakashatsi mu bijyanye n'ingufu n'umutekano z'ubwikorezi bwa peteroli muri kaminuza ya Rice abivuga, gukuraho imbunda ni akazi gasaba imbaraga nyinshi kandi kenshi gahora gahenda. Byoroshye cyane gushyira imbunda ahantu runaka kuruta uko wayikuraho. Ibi bisobanura ko niyo habonetse imbunda, gukuraho no gufungura umuhora mu buryo bwizewe bisaba igihe, ubushishozi bwihariye ndetse n'ibikoresho bihenze cyane, bityo bigatuma umutekano w'ubwikorezi muri Strait of Hormuz ukomeza guhungabana cyane. Strait of Hormuz ntikiri gusa umuhora w'amazi, ni umutima w'ubukungu n'umutekano w'isi. Uru ruhare rwawo mu gutwara amavuta n'indi mitungo y'ingenzi ku isi rutuma biba ngombwa ko ibihugu byose byitwararika ku mutekano wayo. Ko intambara n'imikoranire ya politiki muri aka karere ikomeza, niko ubwikorezi bw'amavuta n'ibiciro by'isoko mpuzamahanga bigira impinduka zikomeye ku isi. Nitwa Umutesi Gloriose.